Into engiyiphuthumayo njengokuba nonkosikazi wemadoda, into zami zike zilungele ezengizilindele vele ngolebhayo unkosikazi. Yabo into engiyiphuthumayo ilo ukuthi umndeni mawuboleka imali kumina mase ngithi hayi ngizake ngixoxe nonkosikazi wami. Emva kwalokho ngikade ngabaningi. Thukwena. Hayi lo spoke salomfazi. Hayi lo spoke salomfazi wakhe. Ya. Hayi ngaliyamini kunetiye lapha emndenini asiyeni khona mase ngithi hayi kulungile ngizake ngize kunkosikazi ngimtshela unkosikazi ukuthi kunetiye elikhona emndenini. Emva kwalokho avuma unkosikazi ngiqede ngayi mina khona kuzathukwa yena. Hayi le spoke salomfazi wakhe lo benge nje nalona le spoke salomfazi wakhe bengevela ungile lo mntwana lapho ngithulile. Ya ayikho into engiyiphuthuma nje ngokuba nonkosikazi wemadoda.